Wan Polakla and Yasala, Alamias of Ewenyigba TV, Poga Atomi, Bla Etovo of Agbenyajin, Ajolia Perka Bla of Bagbella for Akba of Bla of Adam Kaga, what the Betconazo, na Adumiago. Langodo nyama nya select bepa nyadzɔdzɔ be Bank of Ghana yi ke nya dukɔa ƒe gadzraɖoƒea ahemɔɖe nenem ƒe gadodo ƒe mɔɖaŋudɔwɔwɔ ɖoɖo yi wo nu mɔɖegbalẽ me ele wa enu le Ghana dukɔ me nenema ke Dan Suman Atsiaƒua ƒe mɔhehe ƒe dɔa wu enu awu enu alafa memema nenem ƒe blaasiekɛ-vɔ-atɔ̃ nenema ke hã Ghana dukɔa ƒe atike mu amewo dɔdzikpɔha hlɔ̃nu dukɔa tso nublowɔlawo ƒe atikevɔɖi dzadzranu le internet dzi fifianu alebe eya kple bubu aɖewoe aɖo mia gbɔ le egbe ƒe nyadzɔdzɔ me ke enyame yi le egbe ƒe nyadzɔdzɔ heneva na mi nye ŋkɔe nye Emmanuela Noelen Dzineku. No silence ever English dictionary. See dictionary aka so afi e pass k. No silence ever English dictionary standard ton yeah. Standard yeah. And you know the view can le basic level. And you know American le SHS. And you know American le university. Allo le language on. Nenya make me never be few. I be a strong background. No silence ever English dictionary. And you know I'm a American never be module rapport. And be a strong background. No silence ever English dictionary. And you know mama. Nela dile boso so mad than a player. Place order le Amazon. Allo number can follow screen idea. Open to me to the can WhatsApp. Afisi African la. Ya call no silence ever English dictionary. Aqua Coveno. No silence ever English dictionary. And you tom. Nyadzɔdzɔ. Dukɔkplɔla John Dramani Mahama xɔ nyataka be yeadze ɖoɖowɔwɔ kple nusɔsrɔ̃ na Green Digital City yi edo ɖa egɔme alebe eɖe gbeƒã nya ya le etsɔ yi va ya dzi le kpekpe aɖe yi wòwɔ kple Greater Accra Regional House of Chiefs ƒe amewo nenema ke hã sewɔtakpekpemenɔlawo kple dziɖuɖumegãwo le Jubilee House. Dukɔkplɔla John Dramani Mahama ɖe gbeƒã be Green Digital City dɔ si woɖo ɖa la ge ɖe akpa yeye aɖe me le nuƒle ŋuti nyatakaka xɔxɔme wodze aɖaŋuɖoɖo kple ale si woate ŋu adzɔ ŋuti numekugɔme megbe. Dukɔkplɔla ɖe nya sia ɖe go le amenububu ƒe yɔyɔ si Greater Accra House of Chiefs sewɔtakpeƒemetɔ siwo tso nutoa me kple dziɖuɖu ƒe ametsiatsia wɔ le Jubilee House me. Eɖe eme be numekua aɖe dɔ ƒe viɖe kpɔ eye woawɔ aɖoɖo si woawɔ na du yeyea. Dukɔkplɔla Mahama gblɔ be wole mɔ kpɔm be Green Digital City la akeke tso Ege va yi Easton kple Volta nuto ƒe akpa geɖe. Dua ƒe taɖodzinue nye be woawɔ egbe du game tatia afi si woate ŋu awu dziɖuɖu dɔwɔƒe aɖewo. Le mamlɛa be woaɖe amewo ƒe agbɔsɔsɔ dzi akpɔtɔ le ge eye woana ganyawo kple dɔdzikpɔkpɔdɔwo ƒe mama nanyo ɖe edzi le dukɔa me go. Wobu Green Digital City be enye kuhe wo abe dugãwo menɔnɔ kabakaba ʋu ƒe tsɔtsɔ afeƒe veve kple nyaƒodeamenu si le dzidzim ɖe edzi ɖe dukɔa ƒe xɔtuɖaŋuwo nu ene gbɔkpɔnu yeye didi aɖe. Wole mɔ kpɔm be atsɔ mɔɖaŋu nunya siwo me nunya le ɖoɖowɔwɔ si anɔ anyi ɖa kple xɔtuɖoɖo siwo megblẽa nu le nutoa me nu o. Eɖe eme be woado alɔ Ghana ƒe ŋgɔyiyi ƒe ɖoɖowɔɖi la le tsɔme. Atsɔ ageɖe nyadzɔdzɔ budzina mi ke nye sewɔtakpekpe da asi ɖe xexeme katã ƒe gadzraɖoƒe gã ƒe gadodo yi nye Amerika $1 milion 300 dzi na Star-J dɔwɔɖoɖo be woatsɔ ana secondary school dede na anyiɖedzi le dukɔ me alebe woazã Amerika $1 milion 250 dzesi adre na nenem ƒe xɔtuɖaŋuwo alebe woatu SHS
alo secondary school yeye wo nenema ke hã wo eɖeme be woaɖɔ suku alafa ɖeka bla atɔ do eye woado bubuwo hã ɖe ŋgɔ tso category C kaka kɔ yi ɖe A eye wo eɖe egblɔ ale be woawu e-block dɔwo hã enu eye woana kplɔwo kple zikpuiwo yeanɔ sukuxɔwo me alebe taɖodzinue nye be woawu mɔ eve yi nye double track system ƒe ɖoɖoa enu yi ana suku yeyeawo na anɔ nutowo abe Central Region, Greater Accra Region, Volta Region kple Northern Region ene ye wo eɖeme be America dollar million bla etɔ̃ vɔ atɔ̃ dzesi enye kple Ghana cedi million bla etɔ̃ vɔ ɖekɛ susua yi tso dziɖuɖua gbɔ ayi na nufialawo ƒe hehenana nusɔsrɔ̃ yeyewo mɔɖaŋu kple asitsatsa nenema ke yi ena sewɔtakpekpea egblɔ be dɔa akpɔ ame yiwo ƒe agbɔsɔsɔ fugbɔ eye woatsɔ SHS gado ka kple nenem ƒe dɔwɔɖuiwo nu na nenem ƒe SHS dɔsrɔ̃viwo katã edi be yewoakpɔ dɔwɔɖui ne yewo gbã tso suku nenema ke akɔ ge ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi na mi yi ke nye be wo ŋutɔ me yi ke nye Volta ŋutɔ me ƒe efiadua akpɔ egbegbe ŋkuʋuʋui suku yeye na sukuvi yiwo enye wɔametɔwo atsɔ ado ŋusẽ woƒe agbalẽsrɔ̃nyawo yi ena sukunyawo dɔdzikpɔla yi ke nye bubutɔ Haruna Idrisu eɖe gbeƒã nenem ƒe nya ya le ege nyitsɔ dzo ɖa. Esi minista la nɔ nu ƒom le dziɖuɖu ƒe akɔnta bubu ƒe ɖoɖowo ɖi me le ge la, egblɔ be dɔwɔƒee nye dziɖuɖu ƒe ɖokuitsɔtsɔ na be yeakeke hehenana si axɔ ame katã ɖe enu eye yeakpɔ egbɔ be nusrɔ̃la siwo nye wɔmitɔwo nakpɔ sukudede ƒe mɔnukpɔkpɔ nyuie le nɔnɔme nyuie me la ƒe akpa ɖe. Ede dzesi be dua ana egbe xɔtuɖaŋu kple nusɔsrɔ̃ ƒe dɔwɔƒe si sɔ ɖe sukuvi si nye wɔmitɔ ƒe nuhiãhiã nu. Aƒetɔ Idrisu gaɖe gbeƒã be togbɔ be woɖo kpe dzi be enye teƒe si woawɔ hiãhiã tɔxɛ ƒe suku yeyewo dometɔ ɖeka hã le la, dziɖuɖua gale nyatakakawo me dzrom be yeakpɔ ɖa be woatu dɔwɔƒe evelia le Kintampo alo du bubu si le Upper East Region nutoa me hã. Wotrɔ asi le STARRG dɔwɔɖoɖo si dzi xixiame ƒe gadzraɖoƒe gã da asi ɖo le ƒedzinu adie le ƒe 2021 me la nu be woakeke secondary school nyuie xɔxɔ ƒe mɔnukpɔkpɔ ɖe enu ana nusɔsrɔ̃ me tso nunanyo ɖe edzi eye woana sɔhewo nakpɔ sidzedze kple aɖaŋu siwo hiã na suku kɔkɔdede kple dɔwɔƒe ƒe asitsatsa. Wole mɔ kpɔm be hiãhiã tɔxɛ ƒe suku si nu wowɔ ɖoɖo ɖo le ho la ado ŋusẽ hehenana si axɔ amewo katã ɖe me le Volta nuto me eye woaɖo alɔnusrɔ̃la siwo nye wɔmitɔwo be woado woƒe nutete katã ɖe dzi. Atsɔ ege ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi na mi ke nye Gbegbeise Shaibu ŋutɔmenɔla yiwo le Dansoman le mɔ kpɔm eyi edɔwɔwɔ le atsiaƒua ƒe mɔhedɔdɔ ƒe edɔ yi le edidi nye kilomita 5 nu gogo enu wuƒe yi na Ablekuma West ŋutɔme ƒe dɔdzikpɔla gã George Kpakpo Alote egblɔ le etsɔ yi va ya di be wo ewɔ kpe xɔtuɖoɖo yi ade 195 alebe wole mɔ kpɔm be woawu dɔ bliboa nu le ƒe 2 kple afã yiwo gbɔna me yi ena wo eɖo dɔa be woatsɔ akpɔ aƒuta nutowo me ta tso ƒutsotsoe kple tsiɖoɖo nenema ke tsiɖɔɖɔ emeta eye woagbugbɔ anyigba yiwo ebu le tsiɖɔɖɔwo eta axɔ alebe aƒetɔ Alote egblɔ be dɔawo ahe mɔ na atsiaƒua xoxo be nenem ƒe edɔ ehemɔ na atsiaƒuawo xoxo be womaga adze mɔ nenem ƒe mɔdodowo dzi eye woage ɖe amewo ƒe
aƒeme alo nutoame o ye wo ebia tso dɔmetɔ hã egbɔ be wa adzudzɔ ekakuku le nenem ƒe aƒuwo ta yi mele seno eye wa ana ƒutana anɔ dedie nenemake wa anɔ dzadzɛ be wa atsɔ akpɔ ga yi wo ede emea ta ye wo eƒo nya ta be ne wo ewu dɔnua tɔmeladzraƒe nenemake nuɖuɖudzraƒe kple ʋutɔɖoƒe nenemake hã anɔ nenem ƒe aƒua ta be wa atsɔ ado ganyawo ɖe ŋgɔ le dansoma eƒua ta. Nemake akɔ ge ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi na mi yi ke enye be Ghana ƒe gadzraɖoƒea hlɔ̃nu tso tohehe na mɔɖaŋu gadola yi ko le nenem ƒe mɔɖegbalẽ mele wo si oa wa ahe to na wo eyi dzinu yi eva yia ƒe ŋkeke bla-etɔ̃a ƒe ɣeyiɣi mamlɛa yi wo eɖoa ƒe mɔɖeɖea ewu enu alebe le dutoƒo gbeƒãɖeɖe aɖe me egba Bank of Ghana yi ke nye dukɔa ƒe gadzraɖoƒea gã egblɔ be wa akpɔ nenem ƒe digital credit service dɔwɔlawo yiwo katã meteŋ ewɔ ɖe ɖoɖoa wo dzi oa wa akplɔ wo kple ese. Ghana ƒe gadzraɖoƒe gã xlɔ̃nu sesẽ aɖe na digital gadodo dɔwɔƒe siwo si mɔɖegbalẽ mele o eye wògblɔ be dɔwɔƒe siwo doa ga le senumaxɔmaxɔ la dze tohehe le dukɔa ƒe ganyaŋutisewo nu. Le gadzraɖoƒe gã ƒe nyanu la, afɔɖeɖe sia nye agbagbadzedze be woakpɔ nuƒlelawo ta tso gadodo ƒe nuwɔna madzɔmadzɔwo ɖe me si gbɔ eme. Nyatakakawo ƒe adzamenyawo ƒe zazã ɖe mɔgbegblẽ nu kple ame tafutafu bubu siwo do ƒome kple digital gadodo ƒe mɔnu aɖe me ƒe akpa aɖe. Ghana ƒe gadzraɖoƒe do aɖaŋu na dukɔa be woakpɔ mɔɖegbalẽ ƒe nɔnɔme si le digital gadodo lawo si hafi ado ga eye woagblɔ dɔwɔƒe ɖe sia ɖe si nu ɖikeke la le na dziɖuɖumegã siwo sɔ. Ede gbe ɖe edzi be dɔwɔƒe si nu mɔɖegbalẽ le eye gadzraɖoƒea le ɖoɖo wɔm ɖe enu koe woɖe mɔ na be woado gadodo le mɔɖaŋu nunya me le Ghana. Bank of Ghana gado kpe eƒe dokuitsɔtsɔ na dzi be yewoaɖo digital ganyawo ƒe ɖoɖo si le ɖeɖe si me kɔ eye wole ɖoɖo nu nyuie ɖe ŋgɔ esime wole ekpɔm be nu yeyewo ɖoɖo ɖe ŋgɔ le ganyawo ŋuti mɔɖaŋu nunya me megblẽ nuƒlelawo takpɔkpɔ alo ganyawo ƒe kelili me o. Ma akɔ ge ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi na mi yi ke enye be wo eɖe ga yi ade Ghana cedi miliɔn 4 dzesi eve le dukɔa ƒe dɔwɔla yiwo le dziɖuɖu dɔwɔƒea wo alo National Service dɔwɔlawo ƒe allowance me ye wo eɖe me be gae nye nutete tutuɖo ƒe ɖoɖo aɖe yi wo edzudzɔ fifia yi ena nenem ƒe dukɔa ƒe dɔwɔƒea yi kpɔa dɔwɔnyawo gbɔ egblɔ be dɔwɔla ame akpe blaasiekɛ-vɔ-asiekɛ alafa 508 yiwo wo eɖoa dometɔ akpe blaadre alafa 500 kple enyi ye wo egblẽ nenem ƒe gaya egblẽ nu le nenemake ye wo eɖe Ghana cedi blaade le ame ɖe sia ɖe tɔme le nenem ƒe dzinu ena me yi enye Ghana cedi 15 da asi na ƒe dzinu ene yi ena National Service dɔwɔlawo egblɔ be eheyi Zoes Atlas Limited tɔwo egblɔ be yewoana yewoa wome ena nenem ƒe heheya yewo nye be woakpe ɖe ame yiwo dogo le sukua nu be woate akpɔ dɔ kaba alebe dɔwɔlawo geɖe wo egblɔ be yewomekpɔ nenem ƒe hehe aɖeke o eye wo edi be woagbugbɔ ega ana yewo yi ena sɔhewo ƒe ŋgɔyiyi kple ŋusẽdodo ƒe dɔwɔƒea etɔ te ɖe nenem ƒe ɖoɖoa be magava edzi o. Akɔ age ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi na mi yi ke nye be kpovitɔ yiwo le Bono East ŋutɔ me wo elé alo kpetaƒe na ŋutsu ame woame 6 yiwo bu fɔe eye wo ekpɔ Ghana cedi akpe alafa 3
le adzodada aɖe yi dzɔ le pɔtɔ grumpe mɔdodoga dzi le Nyadzɔdzɔ me megbe yi na kpovitɔwo gblɔ be kpovitɔ yiwo le pɔtɔ baria wo exɔ nyateƒe aɖe eye wo ewɔ nu kaba alebe wo le ame ɖeka yi nu wo le ɖikem le yiwo ɖe ŋkɔ na be Abdul Sadat Ali yi exɔ ƒe 24 le teƒea alebe wo eyɔ nenem ƒe ŋutsu ya yɔ eƒe kpeɖeŋutɔ yi ke nye Samad Isaka hã yi xɔ ƒe 24 yi hã wo elea ƒe ŋkɔ yi na kpovitɔwo gblɔ be Kia Reno yi ke nye agbatsɔʋu aɖe tɔ nenem ƒe Yahaya Seidu yi xɔ ƒe 35 le adzodada me alebe wo gblɔ be eƒe ʋukula wɔ sebla kple ame 5 bubuwo eye wo kplɔ agbatsɔʋuawo wo eɖo tso ɔfiso le Ashanti ŋutɔme yiwo ɖe egblɔ eye wo etsɔ fefetu ɖe asi wo eda tu adzodala alebe wo eda adzo Ghana cedi 300,000 le ame yiwo nɔ nenem ƒe nɔnɔme ma me si yi na ŋɔdzinuwɔwɔ tsitrɔdzitsi ɖe dɔwɔlawo wo kple nutɔame ƒe dzɔlawo ƒe ƒoƒo aɖe le ame 4 bubu yiwo nu wole ɖikem la le ave aɖe yi te ɖe afi ma nu me yi wo eɖe ŋkɔ na be Abdul Rahman Mashood nenema ke Asigri avoka nenema ke Ewini Steven kple Faisal Salifu woawoe enye ame yi ke wo gaƒo kpeteƒe na alebe wo ekpɔ ga yi wo efia katã eye ame ade yiwo wo ebu ƒoea le gaxɔme hele kpekpem ɖe kpovitɔwo nu ɖe ŋumekukuwo nu. Ne makɔ ge ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi na mi alebe míage ɖe NACOPtɔwo gbɔ alebe atikevɔɖiwo dzikpɔha yi ke nye Narcotics Control Commission dɔwɔha wo egblɔ be atikevɔɖi sitsalawo le internet zam fifia etsɔ le atikevɔɖiwo dzram yi na NACOP tatɔ aʋafia gã yi ke nye Maxwell Obuba Mante egblɔ nya ya le dɔwɔwɔ aɖe yi wo ewɔ le ge le dzoɖagbe be nuvlowɔlawo le mɔɖaŋununya zam tsɔ le atikevɔɖiwo dzram le dukɔwo vovovowo me. Atikevɔɖiwo dzikpɔha ƒe dɔdzikpɔlagã Maxwell Obuba Mante tsɔ dzitsitsi ɖe xixea me katã ƒe atikevɔɖi si tsa habɔbɔwo ƒe internet dzi nyatakaka dzraɖoƒewo zazã si le dzidzim ɖe edzi be woatsɔ ana atike siwo wowɔ kple atike yeye siwo na susu be susu ƒe dɔwɔwɔ nanɔ bɔbɔe ƒe asitsatsa nanɔ bɔbɔe nu. Esi wònɔ nu ƒom le Africa South Asia Interregional nutoamewo dometɔ dɔwɔƒe si ƒo ɖe nuwɔwɔ aduadu ƒe ŋusẽdodo ɖe new psychoactive substance kple synthetic opioid trafficking nu le ge la, egblɔ be nuvlowɔlawo ƒe habɔbɔ le ŋgɔ yim to mɔɖaŋununya ƒe afɔku si le dukɔawo me zazã me be woakeke woƒe dɔwɔna siwo nu se meɖe mɔ na o nu. Ede dzesi be Ghana le nɔnɔme aɖe kpɔm xoxo si me asitsalawo le internet dzi mɔnuwo kple digital dɔwɔnuwo zam tsɔ le atikevɔɖi dzram. Dɔdzikpɔlagã Mante ƒo ɖe dukɔ siwo le Africa kple South Asia nu be woaɖo ŋusẽnuwɔwɔ aduadu to nyatakakawo mama mɔnu nyuietɔwo dɔlidɔli kple sedzikpɔlawo ƒe agbagbadzedze siwo wowɔ ɖeka be woaɖe atikevɔɖi sitsatsa ƒe kadodo si le dukɔa me dome ɖa. Dɔwɔƒe sia ɖe dukɔawo dome haɖolawo siwo dometɔ aɖewo nye United States dukɔa me dome
gɔme atike vɔɖi kple sedzikpɔlawo ƒe dɔwɔƒe LINL dukɔawo dome atike vɔɖi dzikpɔha INCB US atike vɔɖi dɔdzikpɔla DEA NACO kple Ghana ƒe nuɖuɖu kple atike ŋuti nudɔwɔƒe FDA do alɔ le eƒe tadodzinu nye be yana nutoame ƒe nuwɔwɔ aduadu ɖe atike vɔɖiwo ƒe nudzɔɖoameme siwo le dodom nu nanyo ɖe edzi. Ato agare nyadzɔdzɔ wu dinami alebe mia agare Ketinov ntome ke Ketinov aɖaŋu kple dɔsrɔ̃ƒe ƒe ɖoɖo wɔɖi alo Ketinov skills and apprenticeship program ma edze avɔlɔmɔwo hairdryawo kple dɔwɔnu bubuwo nana dɔsrɔ̃viwo gɔme alebe Ketinov ƒe sewɔtakpeƒemenɔla yi ke nye bubutɔ Eric eɖem agba na ye edze ɖoɖoa egɔme alebe ye wo egblɔ be dɔwɔnuawo enye na dɔsrɔ̃vi yiwo wu xɔxɔ ɣleti etɔ̃ ya tetenu ye wo egblɔ be dɔsrɔ̃vi 525 ye ekpɔ gome le nenem ƒe ɖoɖoa me ye alebe wo exea woƒe xɔxɔ ƒe efewo bliboe eye wòxɔ gakpekpeɖeŋu hã nenem ƒe ena gakpekpeɖeŋu nenem ƒe dɔsrɔ̃viawo hã be akɔ akpe ɖe wo ɖokui ŋu ye wo eda akpe na nenem ƒe nutɔmedzikpɔlawo ɖe woƒe edɔa ta alebe wo eƒo nya ta be ɖoɖoa ƒe taɖodzinue nye be ya aɖe sɔhɛawo ƒe dɔma kpɔ wɔe dzi akpɔtɔ eye ya ado alɔ dɔwɔwɔ ƒe nutetewo kple asitsatsa ado ŋusẽ nenem ƒe nu yawo le Ketinov ŋutɔme enu. Nemaka kpɔmi age ɖe gbeta nyadzɔdzɔ dzi alebe Cross River dukɔa ƒe kpovitɔ yi ke le Nigeria dukɔ me ƒe dɔwɔƒea wole ŋutsu aɖe yi xɔ ƒe blaetɔ̃-vɔ-asieke yi woɖe ŋkɔ na be Udeme Emmanuel Ikpeme ye le nenem ƒe nu ya ma ye wo egblɔ be ewɔ eɖokui abe atikewɔla alo ɖɔkita ene eye wo eble nyɔnu aɖe yi xɔ ƒe nenema ke ye woxɔ nyɔnua ƒe ega home yi enye naira ga akpe 500 ta yi na kpovitɔwo egblɔ be kpovitɔ yiwo le nenem ƒe Wuanse division le Calabar South ye le nenem ƒe ameyinu wole dikem le aƒetɔ Udemawa Samuel yi xɔ ƒe 45 le kukuɖeɖe emegbe alebe kpovitɔ ƒe nyanuɖela yi ke nye ASP Sunday Etokpa ye egblɔ be numekukuwo eɖe fia be ame yi nuwo le ɖikem la zã alakpanya tsɔ ble nyɔnua alebe yi ena kpovitɔwo ƒe amegã Rashid aƒe gbɔa ye ede se be woawɔ numekuku bliboe be woake ɖe ame bubu yiwo nu wo ewɔ nenem ƒe adzodada nu ele be woatsɔ nya ɖe ame yi nu wole ɖikem la nu ayi ʋɔnudrɔ̃ƒe ne wo ete kpɔ kpeɖodzinu esɔgbɔ. Nemaka gakpɔmi age ɖe Togo dua me alebe Togo ƒe ega ƒe asixɔxɔ ƒe agbɔsɔsɔ me gakpɔtɔ enɔ 100 le ƒe ya ƒe dzinu yi va yame enu ye wo eɖeme be nuwo ƒe asi ayi dzi nenem ƒe asi ayi dzi 100 kple enuvi aɖe ne wo etrɔe sɔ kple dzinu enea le nuɖuɖu mɔmi kple ʋuɖoɖo ƒe gazazã yiwo dzi ɖe dzi enua nuɖuɖu ƒe asi yi edzi 200 kple enuvi aɖe le ɣetia me yi ena be ete yi ke enye nuɖuɖu hã dzi ɖe dzi 190 nemake tomatoes hã ƒe asi edzi ɖe dzi 135 nemake atadi hã ƒe asi eɖiɖi va ɖo 150
bla en vo aseke kple enuvia de kple sabala alafa mama wi ene alebe dodo dzi alafa mama eve yi petrol yi di ha alafa mama aton ye diesel ha di alafa mama ade yo de egro alebe le ma nududu pe asi adidi tso alafa mama eve bo enyi alebe afawo kple budodo enye nene fe di gato ganto kayake le nene fe yame yewo de eglo yi na togodoa alo yi na dirudua eglo be ga fe asihoho yi bobo tua asihoho ji kpɔkpɔ kple agbledede geɖe wu egbo nenema ke yo de me be gake nuɖuɖu ƒe asi ƒe tɔtrɔ eɖe fia be agbledede gakpɔtɔ ekpɔa ŋusẽ ɖe agbenɔnɔ ƒe asi edzi yo de egblɔ alebe ema nye Togo ƒe enyadzɔdzɔ eva na mi alebe míaƒe nyasala kple enukpɔlawo eya nye enyadameti ke me va na mi le egbe ƒe enyadzɔdzɔ me ke afi ma adzo le mia gbɔa ma agato nyadzɔdzɔ me na mia ke mise le egbe ƒe enyadzɔdzɔ me be Volta ntɔme ƒe efiadu yi enye ho ntɔme hã akpɔ egbe ŋkuʋui suku yeye yi ana nusrɔ̃la yiwo enye wɔmitɔwo woƒe agbalẽsrɔ̃nyawo na anyo ɖe edzi le Volta ntɔme nenema ke hã mise le egbe ƒe nyadzɔdzɔ me be Ghana dukɔa ƒe atikemɔamewo dɔdzikpɔ hã exlɔ̃ nu dukɔa tso nuvlowɔlawo ƒe atikevɔɖiwo dzadzra nu le internet dzi fifia enu nenema ke hã mise le egbe ƒe nyadzɔdzɔ me be Bank of Ghana ahemɔ ɖe gadodo ƒe mɔɖaŋudɔwɔɖoɖo yiwo mɔɖegbalẽ mele wo nu enu nenema ke hã egbe mise le ƒe egbe ƒe nyadzɔdzɔ be Togo ƒe ga ƒe asixɔxɔ ƒe agbɔsɔsɔ me gakpɔtɔ enɔ alafa mama ɖeka le ƒe ya ƒe dzinu yi eva ya me nu nenema mise le egbe ƒe nyadzɔdzɔ be Captain of aɖaŋu kple dɔsrɔ̃ƒe ƒe dodowoɖi alo Captain of Skills and Apprenticeship Programmer dze avɔlemɔwo hairdryawo kple dɔwɔnu bubuwo nana dɔsrɔ̃vi yiwo kpɔ gome le nenem ƒe enuyame alebe Captain of sewɔtakpɔƒemenɔla Eric edem agbana ye edze nenem ƒe dodoa egɔme alebe míaƒe nyasela kple enukpɔlawo eyae nye enyadzɔdzɔ yewo me va na mi ke na aɖo ŋku dzi be míaƒe megbeda ne nyadzɔdzɔ ye enye Nuselin Ewe English Dictionary alebe Nuselin Ewe English Dictionary woawoe nye ame yiwo demegbe nam be enyadzɔdzɔ le mia gbɔ ɖom ke etsɔ gayame tutu ma ahe enyadzɔdzɔ ava na mi ke enyame yi nɔ mia gbɔ he nyadzɔdzɔ va na mi nye ŋkɔe nye Emmanuela Noelen Dzineku Meklami. Nuselin Ewe English Dictionary nyateƒe si dictionary akaka azɔ afi ipasi ke Nuselin Ewe English Dictionary standard ton ye standard ye enyo ne devio kanu le basic level enyo ne ame kanu le SHS enyo ne ame kanu le university alo le language ne nyame ke menye gbegbe fio e bi strong gbegbe kra ha Nuselin Ewe English Dictionary enyo ne ha ame sia me ke nye vi mo jura po ene bi strong gbegbe ha Nuselin Ewe English Dictionary enyo ne wa mama nele dile boso ma de na kula atia place order le Amazon alo number ke na follow screen Nigeria opo dumi to de kana WhatsApp afisi afike la ya call Nuselin Ewe English Dictionary akwa koveno akpe Nuselin Ewe English Dictionary enyo nto